sap trong thuang pa ngai iman ngal mai thei tur pakwa antin thatak tanen ron talan ani chung de heng te hian ni I can't help it. It is what it is. That makes sense. It happens. That explains it. Give me a break. Get over it. It makes my mouth water. I can't be bothered. Amal malin fi takin zir chodon ta ila. Pakat na. I can't help it. Ka tan pui thelo ti na ni om takani ma se om zero chutilam anilo. I can't help it. I just love Sikar. Titayla. Sikari tui ka tiltuka. Ka ilo thailo tinane. I can't help it. I'm late. Lo thailo vin katlai. Tinane leang. I can't help it. I'm just so excited. Ka phulu tukit angay na po ka shabig love. I can't help it. I'm in love with you. Titayla. Ka mga ilo thailo che. Tinalo ni leang. Du tak te na changa hetiang thu don chu. Do thu sam. Number 2. It is what it is. Hei kan chunga thil thleng amo kan dan rual lo thil shim athlena kan pom mai angai thu soina ni. In khel kan enna kan pol tan te chak lo ta se hanting ena waka om chuan silo awangin kan chak zo ngang lo ni kha. Ti du don tai la. Oh well, it is what it is. Kan ti theng. He thu che kan chung kwa thi nai mo che nai amo alu thlen chang hian kan mang thei ni. Na zon na atling lo zinga tel ta la. It's okay. It is what it is. I'll just keep trying. Traffic katling ang lo ni kha. Apoy lo ve. Kabay non le mayang. Enti na dang. Mi fam kim ka ni lo na hi ka siya Hei ka ni na tak. Kapom ngay po ani. I know I'm not perfect. But it is what it is. I'm not happy about the way things turn out. But it is what it is. Thil thlen vel dan hi dulo via mai la. Kan pom thiam su ngai si ni hi. Number 3. That makes sense. Makes sense om ze chu thil om ze om le ngai thu tak tlak thil mai lo soina ni nimin khan kadam lova karon kal thei lova ni tin in pu ne na chuan thiam thu wa soita la ani chuan thiam tak chungin okay, that makes sense. Don't worry about it. Ani tak chu I chuan lam chu pomom takani chu nizan kamutliam na tuka ka ni bur mai iti ishian na chuan that makes sense. Lack of sleep can definitely make you feel exhausted. Ani thei lu tuk mutlem hi chuan a chau thei viau. Number 4. It happens. Kan thunun pha lo le kan thunei pha lo thil kan chunga hian aron thleng fo thin. Hetiang hun ton hi nuam lo le thin ma se aron thleng thin miaw ani. It happens ti hi chung thil du om vak lo thleng thin ta chu kan pom mai angai thu kan soina ani. Entinan I'm sorry to hear that you lost your job. Inai chan ti galo sia apoi ka ti le mai nang chuan. It happens. I hope I can find another one. Hetiang chuan chu thleng thelom nadang kamu le mai ka bei sei. I'm nervous about the interview. Interview kama chon tori ka hopur nge mai. It happens. Just try to relax and you will do great. Awam veo mai. Relax lui han tum sam phot mai la. Karon tlai lau mai vo in chu. It's okay. It happens. Thil thengai lo pon le nem. Number 5. That explains it. He tawngkam thluk pui ni thei chu hi ani. Tu chuan ati chiang afia ta kwar mai. Antinan ziti tu ichiar kop cho idik thelo chan hi chu formula dik lo man wang ani kha. Zirlai that explains it. Ani don takhi. Papakhat motor tinun katuma anung thei reng lo maya. Kan en chenga petrol alo om lo chu ni in. That explains it. Ani tak chumole. Tlangwal pakhat engwange moni Mizoram ma son ekal mon memreng ni. Putarfing. Ramangai tak tu politics hi sum siam na amote tlat tu nilo. Mani trang ma hai hau lova ram ta na imperial right politician an ron chu una chuan ma kan la son ve mayang tlangwal that explains it. Number 6. Give me a break. Hetong kami kan minin deuh ta nena soi sak chi ni. Asap trung po hian asoi tum chu chiang ruai sao me. Mi tu emo in soi sel sekta sela.
nang ni lo nin box si chuan heti hian ni chang fak theiang. Come on, just give me a break. I'm doing my best. You're always criticizing me. Give me a break. Min soi sel sek mai ani nam zo zai ta ti la tap ani theiang. Give me a break. Number 7. Get over it. He tawngkam hi toifel ma se powerful takani in fuina tawngkam pakhat ani. Ithian pakhat ngai zong then lana lutuk po kha thlakhat nuwa po la pa ngai theilo ta cheu ani oma han fui pur veng nge khai do ta ni. It's been months since you broke up. It is time to get over it and start focusing on yourself. Thlakadaral ta he in then na hi thengila malampan zai rel hun ta ni. In khela in lo chak lo tha lungai view ma la in boss chuan tun game hi thengila next ma train solving a tha atitani. You can't change the outcome now. Get over it and prepare for the next one. And tinadang tindem na hi paireng tur anilo ngaidam la tekil rot. Holding grudges unhealthy. It's always good to get over it and forgive. Ichunga mi tu ina mo thilte na do ti swal nein thu pa lo choi ta se ti hen lo chang don ya. It's not a big deal. Just get over it and move on. Number 8. It makes my mouth water. He tawngkam tluk pui mi zo tung a hian a om le a asap tong nen po hen in zul nge nge chu chu hi ni chil tiput ka chilo tiput kan ti chuan thil engemaw kan ei chaw wanga soi kan ni thin antinan arim ringot pon ka chilo tiput. Even just the smell make my mouth water. Number 9. I can't be bothered. Hey thil ti pe lo tawngkam ani bere ka phu lo ka chak thot lo ka zalo ti na te ni when chu ka zoi ngwai mai in han ti farewell po ka pe lo tvn mai ni ka chak ni. I can't be bothered to clean the house today. I just want to relax and watch TV. Zadin chu ka chuak pe thot lo. I can't be bothered to go out tonight. I'm too tired. Midang chungchang soinan po man the ni tiangin party na chuan an som ve na akal ve pe lo. She was invited to the party, but she could not be bothered to go. Phrase kan zip tak te chu an enon le zoila.